Kaj zdaj? Kjero? To. Kje je čokolada? Kje bi ti imela? To. Ne, to ni. To. To je kruglica. To. Toto, ja, toto vzemi, toto. Toto trgaj. To. Toto, ja. Toto tudi, ja. To. Toto, ja. Ne. Toto, ja. To. Op! Še kje, Kjero? To. Tam tudi je, ja. Ana. Ja. Ni, papa. Pa, ja. Kaj pa toto? Tu spodaj, toto? Toto? Pa toto? Ti lahko odprem? Ti bo odprl, Melo. To nič več ni dobro. To ni dobro. To ni dobro. To si zdaj ni dobrega trofla. To je bil oreh notri zamotan, vidiš? Oreh. To ti ni dober. Čakaj. Zabočem. Tota tudi dobra. Tota tudi dobra. Tote. Na. Totega pa daj meni. Nič to je čokolada, vidiš? To ti je dober. Smo že slikati moram, čakaj jaz. Ela, povej, kaj boš ti jutri? Koliko boš ti jutri stara? Pokaži. Op. Koliko? Koliko boš? 2 leti? Aha. Imamo že tortok nas delamo, ne? Ana. Ja, 2 leti boš ti jutri stara. No, ja. Primi ti to. Ali jaš ti pa si še premali za gor? Kje pa so lučke? To. Povej, kaj da je jutri slavnostno, ne? Imamo za malo lučko, vas ne. Ima se bo flašno. Ela, sem, glej. Jo, lučke, ne, ja. Lučke, ne. Ela, sem. Ja? Ne. To ti neko nosi, da se spomni. Lepo se smej, Ela. Slikaj. Še se smej. Pak se Ela smeje, ne dol metati. To je zvonček, odpri zvonček. Ne zapiraš. Ja, lahko. Se jutri malo na rojsten dan, lahko. Čakaj, jaz dal čokolado. Pogledaj, kaj je tu vse tu notri. Dobre, iš tu. Na. Požela. Probač je, dober. Košte. Ne, lepo slikaš, preveč. Košte. To je lada. Ne, meto. Lado. Boš imela lado? Ne, to pojej. Pazi. Naš dol padla po Zdaj bomo jaz, zdaj pa da Ola pojedel čokolado. Kaj pa zdaj?
Ne dopala, veš, pa bom gledal. Ja. To? Ja, to. To pomela. To ti imela. To ni lučka. Ej, to ni čokolada, to je lučka neka. To bi ti imela. Ja. To ni dobro, Ela. To je lučka. Ela. Ne. Elo mu jaz slikal. Ringa, raja. Inga, ja, ne? Ti kaj gledaš, če ovi tu? Ne. Jože. Ela. Eli, daj. Kaj je? Upali. En stric. A stric neko nosi, da se mu zazdi. Ibo. Ja. Kri? Kri, ja. Kaj pa bilo? Ne vem. Pala, vidiš? Ti boš tudi pala. Viš pa se spomnila, kaj je kri. Kaj pa bilo? Ne, to sem se potegnila. A ja. Babi bo umrla. Umrla, babi. A nada. Pala. Pala, vidiš. Tak, ja, daj pa še ti gor. Ojoj, pusti Elo, Ela aka. Je rekla. Danes, ja, pusti Elo. Idi kraj. Je rekla. Ja? Ela aka, ne? Si rekla tak danes? Ki si akala? To? Ja, kroglica, ne? Lepa. Lepa, ne? Ela. Eno je dala Ela gori, ja? Ki pa ima Ela tega? Tu. Glej pa tega ima Ela, vidiš tega tudi? Bavceka, vidiš? Aha, zdaj pa prije, boš ti šel dol? To? Ni še ga tu. Rege. Orehe, ja. Orehe? Ja, no oreha sem nor imel zamotanega enega. To? Kdo to nor zamota? Ela. Hm? To pa bila finta. Ja. Viš, oreh. Ni dobro, To ni ne? čokolada, to je bila oreh nor zamotanek, tisti ta boljši papir. Ja, to ti tudi, ja. To ti so tudi dobre. Zato, ker ste krole lani. To tudi oreh, ne, orehec je notri Ela. Ja, samo nekih je, ne? To? Je kroglica. To? Kroglica. Daj ji bolj viček, kapico gor. Boš imela kapico? Ja, to je za Elo. Lepa bo. Lepo gor daj. Čakaj, še enkrat imam dol. Slikati treba. Už lepa. Kak je Aljažek lepi kapice. Mama bo tudi lepa. Pridi, bomo se tukaj slikale. Ela, daj sen meni jo. Pridi, Ela. Bomo tu slikale, pridi. Bomo tu slikale. Z dedkom Mrazom. Mrazika bo. To imaš ti. Pam. Ne. Že sas potrto imaš. Alo? Pazi. To je mamicik. Kdaj boš nje ritala? Pazi, ja? Halo? Ati je boš klicala? Ni. Pazi, ne bo dol padla. Kak ti Atija pokličeš? Halo? Tin. A ja, cin, ja. Tak, ja. Bravo. Ne tak Facebook, i? Tak, cin, ja. Dobro. Boš me slikala, malo me slikaj. Oh, mimo polka. Lepa. Si lepa? Kak slikaš, mamo? Babico?
Kak si slikala? Hlače dol pa tak, ne? Ja. Glej. Ne smeš to delati. Hva så? Glej, kaj si zdaj naredila? Ato te, pokliči Ato. Atijo. Bada mama mama, nido mama bla la, mama la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, Bravo! la 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 la, la 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 la, la la la. Pom, 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 bravo! Alo, ne pajčati babico. Ja, se en mala, boš jo prida dol. Bravo! Glej, kdo pa pride? Kdo pride? To ti nema vseh papirov. Stric. To ti nema vseh papirov. No. Kaj jih je zdaj pripeljala mleko? Tak, ja, le, telefon da je vrgla, da je ti mote. Pa to je, kaj si, poskri. Ne smeš to metati v kraj, Vidiš? bomo skrili. Kaj si ti misliš? Zdaj si babico svadila. Ja. Kaj pa Ja. imaš telefon in kaj pa bo zdaj To ima. mamica rekla? Čuj, kak strelajo. Čuj, kak puka. Na, to da ni ta v kuhno. Kaj ne rabi? Nič ni. Na, telefon. Tak ne. Alo? Kako ti kličeš, Ela? Stric je pripeljal mleko. Tudi stric ne ve, koliko je ura, ne? Tudi stric ne ve, koliko je ura. Mleko je zdaj pripeljal, zdaj 6:30. Mleko. Ja, ne, zdaj pa ne. Sin, ja, dobro. Ne, Ela.